Mayong buntag mga ka-viewers. Ang atuang vlog karon is magpakaon ta sa atuang manok. Ang atong ipakaon is tahop sa mais. So kaning tahop sa mais guys, kinahanglan nato ni siya bason og tubig aron makaon sa manok og ayo, then mobasa pod siya. Kay kung dili nato ni siya bason og tubig, dili kayo makaon ng manok niini kay tungod pura siya abog. So kung inyohang makita diya sa video kung unsa ka kusog mga onig mais ning mga manuka, kay tungod mao man ni ilahang naagdan nga kinakaon sa matag adlaw, buntag ug hapon, kay 2 times adira man nato ni pakaunon ning atuang mga manok. Kinahanglan guys sa pagpakaon niini, kinahanglan gamay-gamayon ra nato sabuag aron dili sila mag-ilog sa ilahang pagkaon. Kay kung dili nato ni hinay-hinayon og sabuag, mag-ilog ni sila og naay ang uban dili makakaon. So ato ning ipalayo ning sunoy nato kay aron dili niya awayon ning mga gagmay nato nga manok ug aron maka tarong og kaon. Ato ang i-separate og pagkaon ning mga manok nga dagko aron dili nila awayon ning mga gagmay. Kung dili nato ni ibulag ang dagko sa gagmay nga manok, ang tendency niana dili makakaon ang gagmay kay ilugan man sa dako nga manok or sunoy. So dapat sa tuwang pagpakaon og ning mga manuka guys, tuwa jong siguraduhon nga sakto ang pagkaon nga atong ihatag sa ilaha aron dili sila dali nga gutomon. Kay kung gamay ra nga pagkaon ang atong ihatag sa ilaha, dali ra sila gutomon o mapasmo, dayon niwang pod ang atong manok. Mao nang kinahanglan kung magpakaon ta sa tuang mga manok, tuwa jong pakanon og sakto aron dili sila maniwang. Kung inyohang makita diya sa video nga kining mga manuka, ganahan kayo sila mukaon og tahop sa mais. Mas maayo guys nga ipaanad ninyo ang inyong mga manok kung unsa inyong ipakaon aron dili sila mamili kung pakanon nato sila lain nga pagkaon. So ang importante aning mga manuka, dapat kung unsa ang ato ang ipakaon, i-maintain lang nato. Pero wala nagpasabot nga dili ni sila mangaon kung lahi-lahi ang atong ipakaon. Pwede ra man pod nga bisag unsa, kay dili man ni sila mamili kung unsa ato ang ipakaon. Pero ang purpose nga nang mag-maintain ta kung unsay ato ang ipakaon aning mga manuka, aron dili ta mangita kung unsay ato ang ipakaon sa ato ang mga manok. Kining mga manuka, gianad yun ni sila og tahop sa mais. Kaya ang tahop sa mais dali ra paliton sa tindahan og daghang tahop sa mais nga atong mapalit sa market. Kung feeds pod ang atong ipakaon permente, mas maayo kay aron dali managko og tambok ang ato ang mga manok. Pero ang feeds is naay mahal-mahal jud ang feeds sa tindahan. So katong maka-afford yung palit og feeds nga ginapakaon sila ang manok, mas maayo. Mais lang sa
pagtahop lang sa ata sa mais kay brato raman o dili pod kayo tanto sakit sa bulsa. Ang naka-disadvantage lang kung tahop sa mais ang atoang pakanon, ang atoang mga manok medyo dili dayon mudako, pero mudako ra gihapon siya, dili lang paspas like sa feeds. Kay kini magong tahop sa mais is organic lang siya. Kung magpakaon mo og tahop sa mais guys, mas maayo nga sagula ninyo og bahaw o dili ba kaya mga feeds, kay aron ma-mix siya dayon maka kuan pod og vitamins ang atoang mga manok gikan sa feeds. Ug usa pa pod, kini mga manuka dili na kinahanglan paimnon og vitamins, pareha nang ginapainom sa manok nga panabong. Dili na ni kinahanglan paimnon og mga vitamins guys, kay dili man ni madali-dali og takdan og sakit ng mga manuka kay lig-on og immune system. Ug aside pa pud ana, dili na nato ni ginapainom og vitamins kay para ihaw man. So pasagdaan sa nato ning atuang mga manok nga kaon diri. Ang uban ani wala diri kay ginapugaw man sa bang mga manok nga dili sila musukol. So kaning mga manuka basta gani dili ni sila musukol sa ilahang kauban nga manok, dili yun ni sila mudas magdayon sa pagkaon pareha ani karon, kay wala may laing manok, sila raman. So mao nang naa sila ron diha nagkaon. To anong isa dito napugaw na sa laing manok, mao nang nagpalayo, so namalik na. Namalik na sila kaon kay wala naman tong bayo, inibalik na pud ang bay nga manok. Manghawa na po ni ron kay kinaaway man aning manok nga bay dili man ni sila masukol anang manuka. So kanang manuka guys, kanang bay igsuon ra na sila sa inahan, pero mga tunga siguro ka tuig ang gap sa ilahang pangidaron, mo nang dako na ning bayi nga manok. So kaning sunoy nato nga gagmay, mga 5 pa lang ni ka months unahan ni nakadako. Ug maabot ni siya mga 9 months or 10 months, dako na jud ni siya, sunoy na jud kaayo. So ato ang ginatilok ang pagkaon diya sa butanganan aron dili masayang. Ug inyong lantawon kung mukaon sila kung ato silang hungitan sa atong palad. So ato anong tilokon guys, kay sayang pod kung dili nato tilokon, no. Muna ni kanad ng mga manuka, bisan gani ato ang hungitan, mukaon dayon sila. O muning nakanindot ng mga manuka guys, munang lingaw kung natay pinuhi ang mga manok, labi na kung magpakaon ta sa matag adlaw. So dili gyud ta makuna-una og kapoy kay lingaw man. Tuwang ning dakpon kung bugat na ba or busog. Kung inyong makita guys, burot na kayo na siya liog kay busog na. Kung inyong makita sa video guys, dili na kayo mangaon ang atuang mga manok kay busog na sila guys. Kung inyong makita sa liog, maunay kanang burot sa liog. Kung inyong makita, maunay timailhan nga ang atuang manok busog na. Once nga busog na ning mga manuka guys, dili na kayo ni sila mukaon.
tusik-tusik na lang sa pagkaon nga kanang dili jud parehaan ng gigi panggutom sila kay paspas or mag-ilog sila sa pagkaon nga ato ang ginabutang sa sudlanan. So karon bisan pag atuan ng butangan ng pagkaon diha, dili na kayo na sila manuol. So tusik-tusikon na nilang pagkaon kay busog naman. Inig kahuman og kaon ng mga manuka guys. Naara ni sila diri sa palibot maglakaw-lakaw o usahay pod magpundo ra sila sa kurungan. Ug usahay pod human og kaon ani mga manuka nga kanang busog na sila, mga tulog ni sila ug magpuyo lang dayon og gutomo na pod mao nang mangayo ni sila pagkaon sa tuwa ini gutomo na. Pero madumdum ra man ni sila sa oras kung unsang orasan nato ginapakaon ng mga manuka. Daghang salamat guys sa inyong paglantaw nining atong video karon. God bless ninyong tanan.